Ray wish ka longashuk ka wudier payam take riek mishet woktin abana jome bana jalinkel ka do badanan chetwoka ja chikuma kirme yadi chikare nyal chikane jakan winemi re nyalmo jaka je ko benwari baka wonak chedamangai kona abana jome bana jalinkel ka do badanan chetwoka ja ko gor kono be kontin jek diate latke akuma kirme yadi be kon kaling ka do badanan chikatwoka ja anda mandu ni chang kos nyak mal ya nong roi no gwasame gor jeno bana jome bana jalinkel ka do badan chetwoka ja ngai ne tin kont latke akuma kirmi yadit do badan en naka nwere ke je ka je report me ke la ban lingwasame gor jeno de yerun palping ka liengde ko very important kuma datring ma char men tere which ka wudier ka longashuk la wudier payam wudier payam take along Shukanti, Kapanal State, Raywika, South Sudan. Riga Banaling a ring Michituok, Kashankara Kajok, K Tuesday. And a me, a young Michalke Matai Day, Chang Lis, K Shang Ironi, Raywika, South Sudan. Guan Mukir Mayadit, Wakamuko to celebrate, Wakir Mayadit, Wakamenakanwari, Ka Udir Payam. Kalong Shukanti bana jom shirkana me bana jeling bokon lingba mena do badana naka anete kontela ji Equatoria gwade chi ji Uganda kana ji South Sudan chicken Claston and okay Equatoria be bana jeling ka jalarame dundo ken nyam chana riga dana chituok rei which ku dier payam chana jeling kel at approximately 10 a.m. on Tuesday morning. A 2-hour aerial bombardment was reported in Wudier Payam, Longashu County, Upper Nile State. The target was said to be the newly established headquarters of the Sudan People Liberation Army in a position under Dr. Riek Machar, the first vice president. According to local source, military helicopter believed to be operated by the South Sudan People Defense Forces, possibly with support from the Uganda People Defense Forces, carried out the operation. No casualties have been officially confirmed so far, although the incident has raised concern among residents in the area. Jowling kono gwaseme akwiri gamanana chitok report e shanung anoka shankaro kajok aware nyal shubere which ka tawel karunwang la 10 a.m. and when money wa shu na chuto ka mabokake bogake anoka day ki barana ngai konno jan chamo kaman medit melana kula bare pinkeje amaje money ko na ko galelin are rig manana chitok ano tel ramatek bon mishala do shabot ci je kare ko rana ci to ban ngai ko na gwan woni de content kwa target kanete content pin Dr. Machar gwas mete civilian tegeten gwad mi motte de ne asfela yo tegeten ene ramaten wana money baje dil target akume kirmi yadit ko Dr. Machar ngoda ka awsare ske ngoda lwa yena ne ketin content ray which ka wudier kalunga Shukanti gorka janwo ba kan diar riaw dor sire mangai kona renyal charo de jeje lunga kan konintiti ko bogo goten kon tinto kuma aspela yoten kan goten kon tinten war teketen ban men kuna alla gayjane kuma kirma yadit nika gwase dan e she goro janwo be kuma aspela ayo be yar charo mat kel ke Uganda ji Uganda kaniten kontin kula mat ke kirkel ko be kan ladi chitketi ladi jertin be kan galat kel be kan war be kan kanak ajan do badana teketen ko en mandana use kan ku kan use ni military helicopter no dor dana chabog man chalat wa dor dan to yukum asfela yo teketen anyoke report mi shangun gwas me gorno banyo ya kelba are ler kan mene gor jan wo de ro palpin kalianga while the SPLIO force under 5 Infantry Division kene jejen bor Raywika Lungashu County wachika SSPDF chicken ka George jo men nunga je ke changa jandang rid bakkel ano cha kume mala kume kirmi yadit cha je George Raywichin winemi dio je korche to gwada danan chi de ne SSPDF chicken ne kontila jejen bor chicken kama kene ne konte la kum SPLIO anono
chala den go ere kuro mo chane ri chowal bakel shakanak la GSS PDF no ka jodan chala de ken ka doben ci ji espela yu jalat ekani chin korma ineter re kuro mo ka jan weje chalka lungu shu kantime ekani chane ri shop ka wal bakel shakanak tin kana etone ka SS PDF ajan jodan ci kana lat chala den go ci kormo cha tuok re wucin winami diego jen go ajan do badanan kukume kirma yadi ko na ko le bokaja ko chanya ndang red bakel jen changa danan cikan la ro ci kormo je toje alatin tore wucin winami ko longo shukcha mala lenka taramla lerla kanu don ba ko lo jen ka cha pus ka kore ci korje to ko network dien dio je take na me ami shore la wal ki bizi gwasame na bogan wari ka jandor shalke udier payamane ngai kono kirja korba ka ji Uganda ko ngai konti kon lat korodien chana jome chan jamiling ba ka kwiga maran le rode ko ngai kono no kuma kirmi yadit ta dan tetin cha goro bi malba benre wit ka Sudan jen menen yena yene Dr. Machar cha gorno der jalun ka boganetin kontin la dinika chana jome chana jeling. In a separate development, clashes were reported at the South Sudan-Uganda border, where 5 soldiers from the SSPDF were reportedly killed in a confrontation with UPDF forces. Tension have escalated following the incident, with report indicating that Uganda has deployed more than 700 soldiers and stationed heavy military equipment near the border. Some troops have reportedly moved into areas inside KG County, prompting concern from local authority. The incident comes just one day ahead of Martyr Days, a national holiday observed in South Sudan to remember the fallen hero, those who lost their life during the liberation struggle. The timing has heightened fear of further instability. Community leaders and civil society organizations are calling for calm and urging both national and regional authority to take immediate steps to de-escalate the situation and ensure that safety of civilians. This is the developing story. For further update will be provided as more information become available. Jawlin kona me ta dana shi korsha to wajare wiche men winimi kam de ni kirmi yadit and okene de ni tin kontela de ni UPDF. Take jo mi chala da gan mi subena gwase me jo me beje long take warga mi cha gorke Twitter and rami mo mi we especially men chala cha we shi de nika de ni UPDF chicken kum SSPDF chicken nyot no lwal again chicken kum kirmi yadit ba chicken nyoko jogano ramdo brode ke UPDF ajeno borol jone migu yen mishire na me rame me liakake ji South Sudan especially jang liaken kum Uganda ko lwakake kum Uganda but quicken no budor bro 10 hour no bala gori on nakake so ne ko na shuje tam right kone kanetin kon tela kume dung ji kotore okay ko ji kotore kanedi content barodi and liberate right now ko ntama en landian jen ko maje chi lanwer taram da much but ka jang chi utuno ngoda bo just a matter of time so jo mishit kana me mishora lat so men biya nan ka jeler me biya din ngajin wonena kuma Dr. Machar ka udier payam chaka bukarenyal batele report mishano ka queen enten chamu ka bot tele bon misha report dundo ka chang mata day ala chang kwa remember ne dia le konte shilu shukumi kirmi yadi chora latene no benediti tilla kume SPLI under Dr. Riek Machar be ka target ka chang mishit kana mo anyok biadil ngajeno an chang maba and chit ka pan ka je chet karik boti che tuok ti kon ka ngaj shukume dung Uganda she de ni kirmi yadit shaganek chala den woni ri shop ko die dong de number en bodang dong de are higher than that but men cha non chala den kan e die kan ji bona kan ka kwen so kormi di chi kom tot ko shaga display sa manager equatoria civilian ken cha ka juj ken yal so amilla ro den tama jo kwen yame ta dan en wukum sa Sudan kan kum Uganda gor kan no big dekfin so men la rega long o kir chedier kan de ni katen kontin looted ka ji Uganda ko ji Uganda kan la jor kan ka telem din milala tien
jen jodana gore de nyoya kel en ban nyow jek kamru dien be atikamal bye bye